Evo, dobro večer svima. Nismo se već dugo čuli. Kupili smo opet nekakvu sklepu. Pa evo malo popravljamo. Znači riječ je o malom Ursusu C335. Evo vidite na što je to nalik. Tu se već slabije vidi. Evo tu nema ova truba, smo morali kupiti već. Znači njega ćemo probati složiti i malo reparirati. I prodati naravno dalje, šta ćemo. Zaraditi 100-200 eura, 300 nije bitno i evo vidite ni nabu nema napred. Jedne poluge nema, evo ima dva utega, jednoga nema još. Poluga jedna tamo, felga je tu. Još moramo nabaviti felgu i moramo nabaviti. Vidite šta je njemu ošlo, zato stoji već 10 godina. Znači ošla je ovaj bog, pomozite mi reći. Ne mogu se sjetiti sada čovječe. Ošao reduktor je ošao. Reduktor i to sad moramo popraviti, vidite, to je ova osovnica je koda u centru. Ona nije dobila, to ćemo vidjeti još. Budemo ga stavili nekak neravno, pa ćemo vidjeti. Ima alata tuda svuda. Sad smo uspjeli malo, pošto nema alnasera, onda smo ga zavrtili na šta? Na kardan. Uključili smo kardan i evo sad ga vrtimo kak mi hoćemo. Na ruke da se tamo ne mučimo, sad malo ga razrađujemo, da nije slučajno ako je malo bio zapeko ili je ili nije, ja ne znam. Vrtilo se cijelo vrijeme. Tu smo svuda malo nalili svega nafte, samo nafte. To je plavog dizela, ovog socijalnoga. I sad ćemo mi to probati složiti. Blatobran isto imamo tamo iza, onaj drugi. Ima puno smrdljivi Martinov, kako se to kod vas zove, kuš buba, kaš buba, ne znam ni ja. Sve je to, smrdi kaj kuga. Nego tu ima šarafa, milion, to smo dobili uz njega. 10 godina staje na nekom temeljčiću. A sad ga mi idemo probuditi iz mrtvih. Ovako si limarica solidno izgleda, nećemo je skroz poštati, vidite nije baš polupana, ovo smo mi tu sad zajebali kad smo dizali sa bagerom. Da smo ga jedva iščupali. Mogu vam reći da je težak, da je ICB-jac imao šta dizat. Malo ga je čak i usavljalo kad je pružio ruku i spustio ove stabilizatore, ali uspjeli smo nekako, to smo dovezli na đubretarki, bilo je blizu, tu kod susjeda. Sad ćemo vidjeti kako će to ispast. Ovo mu izgleda solidno, ali ne vjerujem. Evo da ima bar ovoliko sati koliko mu ovdje piše na urici. To bi bilo odlično. Ne znam šta će se desiti. Tu je malo blokić puko. Neko je zavario, ali mislim da to ne bi trebalo smetat. Vidjet ćemo sad sve. Znači to je sad kako izgleda. Sad kad je došao još je to bilo gore, ali sad ćemo ga malo probati probuditi. Ako ga probudimo, onda ćemo ga dalje delati, vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo. A ako ga ne probudimo, ne znam, vidjet ćemo, možda ga i prekarikamo. To su dva klipića, to vjerovatno nije skupo za prekarikat dole, vidjeti kako je ova radilica. Budemo i nju ako treba dali ili kupili, no to nije skupo, ako ima za kupiti uopće. Uglavnom, eto sad vidite šta smo kupili, šta smo počeli delati, s čim smo se počeli zabavljati, sad tako preko predvečer kad nemamo pametnih posla, pošto je dan kratak, zabavljamo se sa starom kramom, željezom. Obavezno lajkajte i subscribeajte ovaj kanalić, bit će još videa, imamo u planu nešto još uzimati, ali polako. Lijep pozdrav i čujemo se opet.